Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubur ban pulih de ilu setas kini kilong kimat makosan jeng ke kubur. Ke sorkar kam sim tengkai ban pen kubur ke samla ki kentai bat ke norep jeng kari hakikat arsenam balalet ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Pelat Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukon rat ke sangma ya ki sang pau santali ki bos bapenya de ke boarding elektrik hapo ke PM e-bus sewa skim ha Shillong. Bat kejela kan salak banek bha ha ke senam banwan ha ke pulih putih bat kan kam kiru ha ke kerdan ong Menteri ke tenat pulih putih ke Meghalaya ubak lak men rembui. Menteri Rang Badu Narendra Modi henin kesni ulaong ba ke sorkar kam simla tengkai ban pen kubori ke samla ki kentai bat ke norep jongkari hakikat arsenam balalan. Hau kerwa lengba ke social media Modi ulaong bada ki jingker ku jongki iwai 0.1 billion ke nong song bat ke mensiem ke babu ekari hakmat ban ki ke sorkar kalala ban wanra bat pendep shibun ki kampen roy ke belakan tiwi ke bahagamet jongki paiba. Menteri Rang Badu ulaong banamar kini ki jingtrai shitom kari India menta kalakup ya kadur ke batamai hakaran san jong ke pertai nadu ke jingdan ki surok ke lenti sengkin ki jingking bat ke jing pentrai kam ya ki kor keyboard digital. Modi ulak kedau baknang ban penlong ya ke India kari ke belaki shaprang ke sorkar kanyai beteng banyak shaprang klep syong tan hakalenti jong ke jing syakri ke jing sensyar khadar ke babha bat ke jing roy pahu pahai. Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukon rat ke sangma henin kesngi ulap pelan yaki bos bala penyat da ke boarding elektrik hapo ke PM e-bus sewa skim ha Shillong da ke jing temu ban penek pensa ya ke jing khut jong ke mariang bat penduna ya ke jing penmi tedam ki kali hapo ke jela. Kini ki bos kidan baro san pau santali bakan thup ya ar pau santali ki bajrong khandai mitar ki badan ar pau nyau tali ki jakasyong bat lai pau tali ki bajrong nyau mitar ki badan ar pau ar tali ki jakasyong ki badan langru bat ki wheelchair bat ki bala banyat hadu shispa san pau kilometer ke jingjingai labu ya kini ki bos ha sauli New Shillong. Ka sorkar Meghalaya ke lapan skembiang ialah ke kular jongka banang penkhalan bat kentiu ye ki jingdan kam hakaliang ke pulih putih hapo commission education da ke bapen bhai ki kamra kelas ki jingdan kam ban pen bhai ki rukom ajing kai bat pulih hakaleng ke jella. Ki ofisar ke yathu balakan tiu kerdan ya ki hajar aspa lai putali ki skul halaki benta da ke bathe pisa sauspa san punyo point sau ibe klur tengka kat basis pa prapo artli ki skul pan lapen bhai ki tiar bat jingdon kam hapo ke project bala bay tengka da ke Asian Development Bank. Kecing temu bah khamat kalong ban shna penwandur ye ki jaka hapo ke skul kat kum ke juk menta ki bor penyat ki ong baya ke program la penwandur na ke benta ban wanra ke jingpuli ke badondor ban penkhlanya ki jing kersai jingtem bat bantai ya ke nongrim ke baskem bat baklan na ke benta ke lawe jong ki khenna. MLA ke Amlarem ubak lak ke menrembui henin kesngi ula pedang baka kam jengok kai ke lasak tak bha na ke daw ke jingtut ke lek kawan ha ke surok Shillong daw ki ke badang don menta hapo ke jingshina bat ke bajuja ke jing tua kendo kha kene ke lak tak shibun ye ke kamai ke ji jong ki briu ki basenya ha ke kam jengok kai ubak rembui ulong bawat lah pedeng kijing bagi mat menta hendrai tang sudap ke surok kan wanra shibun kijing mentoy bat ka kamai ka ru kan kiu ula kentu ke sorkar bakan penyat seprang ya ke jingtrai bat ban pikir bat husiar baru haba pentrai ya ke projek kini kedai ke Akashvani Shillong ke buan lam sepi ya ke kubur. Ban beteng biang ya ke kubur
Watla ka Meghalaya ka deka way ni kijala ka balik seniw tam hakalian ka puli puti kat kum ka Performance Grading Index PGI Umentri ka tanat puli puti ubala ka menrumboy ulapin pau ka jing sngaw scam baka jala kan salap manik baha hakas namban wan bat kan kam kiu haka kerdan Habakaran hakinang thok kubor ubat rumboy ulong baka sarkar kala shim ni ki lat ki kendon haki pras nambala dep man kenti wi ka puli puti kum ka bapin bian ki jingdon kam jang ki school ka bapha ki nong hikai shaki program ai jing hikai bat ka bakenti wi ki rukom ai jing hikai hakaleng ke jala Umentri ulong ba ensayo ya ki jingmi na kiniki lat bala shim hakaway pat ka sin shim jingken jom ka Performance Grading Index. Unang yalam ke NPP ubalong ru ukertong bala penni dak MDA u James Pickett sama ulapin kre banlaw udukot ka Raja Sabha hadian bala dep bishar benya ekikot kisraja bala shim babaro kibyang. Returning officer ubalong ru secretary kayang dobar thawan Malthus S Sangma ulapnya yakijing bishar benya yakikot kisla ja James Pickett Sangma hanen kasngi Amshimdan kibai pat kikirtong kibathap kerteng nakabenta ki election Shakaraja Sabha Ya ka Mary Santi and Marak IAS kabalong ka Director jong ka Meghalaya State Lotteries bat ka Joint Secretary jong ka Excise Registration Taxation and Stamps Department ka Sorka Meghalaya lapin kendra kamya ka bat latung pat ka kum ka Deputy Commissioner jong ka North Garo Hills District Resubel Para Kanong Po Region Auto Owners and Drivers Association hanin kasngi kala aya ka dorkas shaka bor penya jongkaripoy district ka bapin pa ya ka jing sokya halor ka jing kyodor ka petrol bat ka jing nang bun ki auto rickshaw ha ka district ki bayat da ka registration ka bana Assam ka association kalaong ba ka jing kyodor ba man ka por jong ka petrol bat ka jing ya pher ka dor ha ka leng ki petrol pom kalaban khia ya ki try bat ki nong nya auto Shosho kalakino bakajingwan kamay ki oto bana parjala kalakta shibune ka kamay chakpo jongki bat kalakantu ya kabor penya district bakan tuklar mardor ya kane bat banyada ya kinong kamay kali jong kathan Ka High Court jong ka Meghalaya hanin kasngi kala pendamno ya kajingkar pa jong ka St. Edmund School Shillong hadin baka school bat kikimi kikpa jong kena basan snem karta kaya sukno paramaki halo kajing rong school jong kena kayeng bishar kala wengno eka hukum kabalami haka arpa atari ujemang arajar arpa hundriu bat ong ba ukena ulayo rong biang ban puli haka school Nado ka pratarek menta upna jimliu bat ptha babaro ki kambaya day bat ka an ki jingpin mi khubor ha ka social media bat ki way day ban wengno nakabenta ka jingmantoy jong ukna Usangdeep Sharma jong ka Meghalaya ulayo Korea ka takamakser nakabenta ka India ha ka Kettlebell World Championship arajar arpundriu ha Chisinau Moldova ha ka chinyakun ha ka Snatch Half Marathon ba arposau kilo Usharma ulala ban pendap ya ka chinyakun hapo lai po minute kami kadai ka chingjok banengkong jong ha ka ransan jong ka perthai ka balawan ra nam bat burom ya ka Meghalaya bat ya ka ri ban penkut ka kubor sa sising ngan pensngawi ki mat bakongsan ka sarkar kam shim tengkai ban penkut bori ki samla ki kenthai bat ki norep jong ka ri ha ki khat ars nam balalet ong menteri rang batu Narendra Modi Pelat Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke Sangma ya ke sampau santali ki bus bapenya de ke boarding elektrik hapo ke PM e-bus sewa scheme ha Shillong bat ke jela kan salak banlek bha ke snem banwan ha ke pule puthi bat kan kham kiru ha ke kerdan o menteri ke tanat pule puthi ke Meghalaya ubala ke menrombui kat to ko kubor ke lakun nak Akashvani Shillong ha ke po prabaje nginya so bat ke Akashvani Delhi nak benta ke kubor ha ke tin Hindi bat nsapen bot ke kubor ke tin pareng ha ke por pra ka san minute kene ke dei ke Akashvani Shillong